مسلمانان بێنە پێشەوە ڕەحمەتی خوای گەورەتان لەبێت. باو برایانە بێنە ژوورەوە إن شاء الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، لجيان نامي پیغمبران سلامي خواه لهمو پیغمبران بيت. پیغمبر آدم عليه الصلاة والسلام لو تاري رابردو باسمان کرد سرتاي قوناغي دروزبوني آدم پروردگار چون درستی کرد هتا او ساتي که پروردگار روحي کرد بري. هربوية قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. پروردگار من دفرمي لدواي اوي كوا آدم من دروس کرد، پاشان دا تصوير من کرد، ثم صورناكم يعني چاو من بوي دروس کرد، دست من بوي دروس کرد، رخسار من بوي دروس کرد، قاچ من بوي دروس کرد هتاكو بو هيكلشي تواو. ثم صورناكم بوي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي: لا تقبح الوجوه لأن الله خلق آدم على صورته. دفرمي قد بإنسان ببران بركتها ملن هي ناشرين هي رزا قرص يان لدم چاوان ندن خيزان منالتا لبر أوي خلق الله آدم على صورته. لبر أوي خواهي پروردگار بجوان ترين ديمن و باشترين ديمن خواهي پروردگار آدمي درس كردوا. بوي آدم عليه الصلاة والسلام رخصاريشي جوان شكليشي جوان خواهي پروردگار پي بخشي. بوي إنسان كاتيك لدم چاوي بلي زور پيش كيتو، بلام اقل لبان پشتي دا لا قولي دا رنگا پينا خوش بيت، بلام وكوني لدم چاوي دي. إنسان كاتيك ويستي منالكشي تأديب كا لدم چاوي ندات نهي لي كردو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم. وبياو كاتيك لقل خيزانيا دبيت الشري نابي بدا لدم چاوي دروس نية بتايبت بروي دم چاوي شين كيتو أمان دروس نية برا كان ملايق نية. بلكو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي: استوصوا بالنساء خيرا. نصيحة آموشگاري آفرتان كن نكبشن ليان دنو سكايتيان بيبكن. بويا ليرو آدم عليه الصلاة والسلام خواهي پروردگار درستی کرد، او جا امری کرد بفرشتکان فرموی هر هموتان سجده برن. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هر همو فرشتکان سجدهان برد إلا إبليس نبت. إبليس سجده نبرد. خواهي پروردگار فرموي: يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمي كاتب بني آدم سجده بابو خواهي پروردگار اعتزل الشيطان يبكي. شيطان دستكا بقريان دلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. شيطان دستكا بقريان هر كاتيك مسلمانك ببيني لسجده بو خواهي پروردگار شيطان زور پي سغلطه بيت دلي
واوەیلا بۆ خۆم تیاچوون بۆ خۆم بەنی ئادەم ئەمری پێکرا کە سوژدە بەرێت فەرمانی خوای گەورەی جێبەجێ کرد فەلەهو الجەنە بەهەشت بۆ ئەوان بەڵام من فەرمانم پێکراکەوە سوژدەیەک بەرم نەمبرد فەلیە نار بە هەتای لەناو ئاگری دۆزەخ دەمێنمەوە بۆیە پەروەردگار فەرمووی سوژدەی بۆ برن بەڵام نەیان برد بەڵام کام سوژدە ئەمە سوژدەی تەکریمە سوژدەی ڕێز سوژدەی حورمەت بۆیە دروست نییە ئەگەر کەسێک سەلامی لێ بکەی ئاوە خۆتی بۆ بچەمێنیتەوە لایق نییە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمیەوە عیبادەتە دەبێ بەس بۆ خوا بێت چونکە خوای تەعالا فەرمووی ئوسجودوا لئادەم فەرمانی خوایە کەواتە سوجود ڕکوع ئەمانە هەمووی عیبادەتە فەکەیفە تۆ بۆ شەخسێک سەرفیکەیت فەکەیفە تۆ بۆ پیاوچاکێ سەرفیکەیت فەکەیفە تۆ سوژدە بەری بۆ قەبرێک بۆ پێغەمبەرێک بۆ پەڕۆیەک ئەمانەی چی لایق نییە براکانم بۆیە سوژدا بێ بەس بۆ خوا بێت چونکە فەرمانی خوای تەعالا بۆ ئێمەی بەنی ئادەم ئەوەیە دەفەرمێ فەسجودوا لله واعبدوا سوژدە بەس بۆ خوا برن بەڵام بەداخەوە مسلمانی وایە سوژدە بۆ قەبرێکە بات مسلمانی وایە بینیمانە سوژدە بۆ شەخصێکە بات بە گاڵگاڵچێ بۆیە ڕوات ئەوە لە کاتێکا دەبێ بەس بۆ خوای گەورە سەرف بکرێت فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إبليس منعي كروتي نايكم فرماني خواي قوري جيبجي نكرد هو كارك تشيبو خواي پروردگار فرمي يا إبليس ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك أو بسجد نابي قال أنا خير منه من لو باشترم من لآقر دروس كراوم وخلقته من طين أو لقر دروس كراوم يعني شيطاني لعين قیاسێکی کرد قیاسەکەی فاسد بوو لەجێی خۆی نەبوو بۆیە یەکەم کەس کە قیاسی فاسدی هاورد کردێ ناو دینەوە دایە پاڵ دین شەیطانی لەعینە وتی ئاگر باشترە لە قوڕ بەڵام وانییە قوڕ باشترە لە ئاگر چۆن قوڕ لە دوو مادە پێک هاتووە مادەی یەکەمیان ئاوە خوای پەروەردگارە فەرمێ وجعلنا من الماء كل شيء حي ومادەی دووەمیان خۆڵە گڵە هەرچی درەخت و میوە و دار هەیە هەمووی لەو گڵەیە سەوزە بێ و شی نەبێت بەڵام ئاگر سوتێنەرە چی سوودێکی هەیە خوای تەعالا باسی ئاگرەکە بۆ تەخویفە بۆ عەذابە بۆ سوتێنەرە بەڵام خێر لە قوڕایە خێر لە گڵایە هەرچی کانزاکان هەیە لەناو خۆڵایە دەرەکرێت بۆیە کاتێک ئەو قیاسە فاسدەی کرد ئیبلیسی لەعین وسجدەی نەبر بۆ ئادەم و فەرمانی خوای گەورەی شکان خوای پەروەردگار لە ڕەحمەتی خۆی طەردی کرد فسجد الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إبليس لعين أبى وتنايبم واستكبر وكان من الكافرين امتناعي كرت واستكبار شكرت بويا أصول الشر ثلاثة ابن القيم فرمي رحمة خوي قولي البيت أصل بنشيني همو شركان لسيتا وانكو بيته وريابا براكانم يكم الكبر دوام الحسد سيم الحرص أما أصول شر لهر كسيكا كو بيته بهلاك شيبات إبليس تكبري كرت بهلاك شو قال أنا خير منه من لو باشترم قال أأسجد لمن خلقت طينا بتشاوشي سوق تماشاي آدمي كرت أو كبرى الكبر بطر الحق وغمط الناس هر كاتيك حقد بو هذا ردت كرده وتكبره وهر كاتيك بتشاوشي سوق تماشاي خلقت كرده وتكبره وكو إبليس لعين أبى واستكبر وكان من الكافرين كواتا بتشاوي سوق تماشاي خلق مكان بالا خود فقي تربية بالا خود كم علم تربية بالا قومكي توج نبيت بتشاوي سوق سيري مكان چونك بدردي إبليس رويت حسادتش زور بيسا حسودي بر بآدم قال أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون وتي من سجد برم بو شخصيك بو إنسانك بشريك لقريك دروستت كردوا كناوي بوشا ومسنون ورنجي قوراوا بوني قوراوا يعني بعين الازدراء بتشاوشي سوكاتي كرب آدم عليه الصلاة والسلام
خوای پەروەردگارش لە ڕەحمەتی خۆی دەری کرد. تەماشاکان براکانم، ئیبلیس یەک سوژدەی نەبرد، خوای گەورە غەزەبی لێگرت. فكيف أواني كوا روجانا خواي پروردگار بانجانك حي على الصلاة حي على الفلاح سجد بو خواي گور نابن أواني كوا تاريك الصلاة نيوج ناكن ده بحالي أواني شون بيت أواني كوا امتناعكن خويان زور بقورا زالن بين لقل مسلمانان لمزقوتا بمينو وكان من الكافرين. كاتك خواي پروردگار آدمي دروس کرد فمسح على ظهره بيمينه. خوای پەروەردگار دەستی مبارەکی هاور بەسەر پشتی ئادەمە، هەچی نەوەکانی ئادەمەیە تا ڕۆژی قیامەت هاتنە دەرەوە، هەموو نەوەکانی ئادەم کاتێ هاتنە دەرەوە خوای تەعالا فەرمێ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. خوای پەروەردگار عهد و بەڵێن و میثاقی لە ئێمەی نەوەی ئادەم وەرگرت. من پەروەردگاری ئێوە نیم، هەموومان بەڵێنماندا بەڵێ تۆ پەروەردگاری ئێمەی تۆ شایستەی کەوا بتپەرستین. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا لغافلين. أو عهد بەڵێنە لەبیر نەکەن ئەی بەنی ئادەم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فلم نجد له عزما. بەڵام بەنی ئادەم ئەو عهد و بەڵێنەی لەبیر کرد، بۆیە خەڵشێکە بینی ئێستا غێری خوا پەرستێت. ئەی کۆ ئەو عهد و بەڵێنە دامان بە خوای پەروەردگار، نەک بڵێن غافڵ بووین و نەمانزانی ئاگامان لێی نەبوو، نەخێر هەر لەو ڕۆژەی کەوا ئێمە خوای پەروەردگار لە پشتی باوە گەورەمان ئادەم ئێمەی دەرکرد و عهد و بەڵێنی لێمان وەرگرت. بەڵام تەماشای کرد ئادەم عەلەیهی سەڵات وەسەلام لەناو هەموو نەوەکانی کۆمەڵێ دەموچاوی تێدایە زۆر جوانە، ڕووناکن. ئادەم عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمووی ئەی پەروەردگار ئەم دەمچاوە جوانانە کێیە؟ خوای پەروەردگار فەرمووی ئەوانە پێغەمبەرانی نەوەکەتن، واتە هەموو پێغەمبەرانن. فەرمووی بەڵام قڵیشیان تێیە دەموچاوی زۆر جوانە، لە هەموویان ڕووناکترە، ئەوەیان کێیە؟ خوای پەروەردگار فەرمووی ئەوە پێغەمبەر ئادەمە عەلەیهی سەڵات وەسەلام، پێغەمبەر داوودە عەلەیهی سەڵات وەسەلام. داود لە هەموویان جوانتر بوو. فەرمووی ئەی پەروەردگار تەمەنی پێغەمبەر داود چەنە؟ فەرمووی 60 ساڵە. فەرمووی ئەی تەمەنی من چەنە؟ فەرمووی 1000 ساڵ. دەیوتی 40 ساڵ لە تەمەنی من بدەن بە داود عەلەیهی سەڵات وەسەلام، یعنی بکاتە 100 ساڵ بژێ، ئادەمش ئەکاتە 960 ساڵ. خوای پەروەردگار قاقەزێکیان هاورد، کۆمەڵێ فریشتیان هاورد کردیان بە شایەت نووسیانەوە، چونکە ئەزانێ بەنی ئادەم شتی لە بیرەچێتەوە. کاتی ڕوح کێشان هات بۆ ئەوەی ڕوحی ئادەم دەرکەن لە لاشەی وەفاتکە، بە مەلەکل مەوتی وتی هێشتا من 40 ساڵم ماوە لە بیری چوو. وتی ئەی تۆ 40 ساڵت نەدا بە داود پێغەمبەر؟ بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی جحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. فەرمووی ئادەم ئینکاری کرد لەبەرەوەی لە بیری چوو، ئەو جارە نامەکەیان هاورد، قاقزەکەیان هاورد، فریشتەکان هاتن وەکو شاید وتیان ئێمە شاید بووین، لە وەرەقە نووسرایەوە تۆ 40 ساڵتدا بە داود پێغەمبەر، کەواتە ئەمڕۆ کۆتایی بە ژیانت هات، مەلەکل مەوت ڕوحی ڕاکێشا. بۆیە ئادەم عەلەیهی سەڵات وەسەلام لە بیری چوو، خوای پەروەردگار فەرمووی لەو درەختە مەخۆ خواردی، ئەلەوێش لە بیری چوو، دەرەنجام لە بەهەشتش دەرکرا. بەم شێوازە ئادەم عەلەیهی سەڵات وەسەلام کاتێ خوای پەروەردگار دروستی کرد لە ناو بەهەشتا ئاهاتەوە ڕۆشت، بەڵام هەستی بە تەنیایی کرد، حەزی لێ بوو هاوڕێیەکی هەبێ. عەبدوڵای کوڕی عەباس و عەبدوڵای کوڕی مەسعود ڕەزای خوای پەروەردگاریان لێبێ دەفەرمێ نامە نەومەتەن ئادەم عەلەیهی سەڵات وەسەلام خوای پەروەردگار خەوانی لە باشتە. دەفەرمێ فإذا استيقظ فإذا امرأة عند رأسه قاعدة. کاتێک لە خەو هەستا خەبەری بووە سێرەکە ئافرەتێک لە دیار سەری دانیشتووە،
كأوش حوايا خواي پروردگار لپراسوي چپي آدم حواي دروست کرد كواتا إنسان بتنها ناجد پیاو دەبێ ژن بێنێ خێزان پێک بێنێت ئادەم عليه الصلاة والسلام هەستی کرد بە تەنیایی خوای پەروەردگار وخەلق منها زەوجەها زەوجێکی بۆ دروست کرد کە ئەوش حەوایە کاتێ پرسیاری لێ کرد فقال من أنت آدم عليه الصلاة والسلام پرسیاری لێ کردی تۆ کێیت قالت امرأة من آفرتم فقال لما خلقت أي بۆچی دروست کراوی قال لتسكن إلي بو أوي بيت لاي من ببيت هاوسرم بو أوي إسراحت كين بحسين ولا باليك شك أخوي تعالى فرمي لتسكنوا إليها بياو بورجن دينت أي كجبور شو وكات بو إسراحت كالا مالي خوي هركاتك إسراحتي نكل مالي خوي خلل هي كواتا جنو مردايتي بياوك جن ديني جنك آفرتك شو وكات بو إسراحت كالا مالي خوي لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بو أوي مودة والرحمة سوزو بزيل بيننا دروز بيت أو جاء آدم عليه الصلاة والسلام هدو كان بيك ولا بهشتا جيان فريشتا كان وتيان بو من در كوت كوا آدم زور بريزا بلام إستا أزانين بزانم آدم لإيما علمتنا برسياران لآدم كرد تيانم آفرتك شيئا وتي ئەمە خوای گەورە دروستی کرد لە کۆ دروستی کردووە لە پەراسووی چەپی ئادەم بۆیە پەراسوو گێڕە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ وریابن ئافرەتان دائما نەسیحەت و ئامۆژگاریان کەن ئەگەر بتانەوێت ڕاستیکەنەوە ئەشکێت لە فەرموودەیەکە فەرمێ ڕفقا بالقوارير لەگەڵ ئافرەتانە زۆر نەرمونیان بن لەسەر خۆتان بن چونکە ئافرەت وەکو شوشە وایە ئەگەر نەزانی مامەڵەی لەگەڵا بکەی ئەشکێت كشكات شاكو نابت بويا إنسان كاتك أم حالتانا أبينيت وأم قصة وبسرهاتانا دابت درس وبندو عبرتي لور بقريت كبرسياري كل آدم وتي حوايا أو جا برسياري ليك فريشتا كان وتي أن حوا معنى إيشيا يستبوي عند ذلك كآدم علمي هي شك أخوي تعالى وعلم آدم الأسماء كلها همنا وشي فيركت وتيان حواء يعني شي قال لأنه خلق من حي وتي لبروي لزندوا درسكرا ولا بروا ناون راو حواء سلام إخوال آدم لدايك قورمان حوابت كواتا الإراء وعلم آدم الأسماء كلها تفاصيل قصة كالا قرين بو خطبي دات وداوكم لخواي پروردگار بنا وجوانا كان صفات برزكاني رحمة لك وأخيرها ملاك ما خيرك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مسلمانانی بەڕێز لێرە و لەوێ دەنگێکی نەشاز بەینە و بەین بەرزە بێتەوە خەڵکانێکمان لێ پێیا بێت سوکایەتی بە دینەکەمانەکەن و جنێو بە پێغەمبەرەکەمانەدەن بەداخەوە لە کاتێکە بە زمانی خۆمان قساکات ئەبینی سێرەکەی لە ڕاگەاندنەکان بینیمان چۆن کەسێکی یەزیدی سوکایەتی بە پێغەمبەری خوا کرد صلی الله عليه وسلم دەبێ لێرە ئێمە نابێ سیاسیانە بیرکەینەوە وەڵا ئێمە سەرکۆنەیەکەین و ئینکاری ئەکەین و ئیتر حەقمان نییە نە ئێمە جانبە شەریعەکە لەسەر مینبەر باسەکەین هەر کەسێک جنێو بەخوا بدات جنێو بە پێغەمبەری خوا بدات صلی الله عليه وسلم سوکایەتی بە ئیسلام بکات كافرة وإسلام نية وفري بدينه ونامينيت طبعا أواني كسوكايتي كان دوبشن باش كان أواني كافري أصلين قاورن جولكان يزيدين آقر برستن شيطان برستن أمانة أبينين روجانا سوكايتي ببيغمبر كمان كان بلام أمانة زرر بدينه كمان ناقينن شكا خوي تعالى فرمي إنا كفيناك المستهزئين أي محمد صلى الله عليه وسلم دڵخۆ سەغڵەت مەکە ئەوانەی کەوا گاڵتە بە تۆکەن بۆ ئێمە بەجێ بێڵە
چونکە ئێمە ڕسوایەنەکەین ئێمە ڕسوایەنەکەین. خوای تەعالا فەرمێ وەکەم أرسلنا من نبي في الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. أي درنجام فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. دفرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم برلتو بيغمراني زور من روانا كرت وبيغمراني زور سكاتي بيكرام وقالطي بيكرام بەڵام دەرەنجامیان خوای پەروەردگار بە هیلاکیانی برد. واللهی هەر کەسێک دیفاع لەو جۆرە کەسانە بکات لە ناوەچێت، ئەگەر حکوومەت بێ لە ناوەچێت، ئەگەر حزب بێ حزبەکەش ئەتاوێتەوە. ئەو وعد و بەڵێنی خوای تەعالایە فەئەهلەکنا ئەشەدە منهم بەطشا. لەوان گەورەتر و باڵادەستتر و بەقووەتر سوکایەتیان کرد بە ئیسلام و بە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، هەموویان زەلیل بوون. بۆیە سەحابە ئەیان فەرموو کاتێک بچوونایە بۆ جەنگ بمان بینایە بەرامبەرەکەمان دوژمنەکەمان سوکایەتیان بە پێغەمبەری خوا کرد صلی الله عليه وسلم، ئەو جا ئەماوت ئێستاکە سەرکەوتنی خوای گەورە داهەبەزێت. دڵنیابن سەرکەوتنی خوای گەورە داهەبەزێتە سەرم ئومەتە. خوای گەورە موسڵمانان هەر سەرەکا بەسەر دوژمنەکەیە و ئەوانەشی کە سوکایەتی بە ئیسلام و بە مقدساتی ئێماکەن ئەوانە ئەچنە زبڵدانی مێژووە کەسش باسییان ناکات. بويا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. أوانيك وعزيتي خواه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أوانا لعنتي خواه لبي لدنيا ولا دوار رجايا لرحمتي خواه يقول دورك ونوا خواه يقول هيش قدر قيمتي شام بودانانات بلام أويك وجي داخا خلقانك بناوي إسلام وبال بشتيبكن چونکە وتمان دوو صنفێکی کافرە و صنفی دووەم منافقەکانە. بۆیە دێنە سەر شاشە يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. ئەوە ئیشی منافقەکانە. ناکاکە ئێمە مەبەستمان ئەوە نەبوو، مەبەستمان داعش بوو. ئێتوو ڕاستەوخۆ قسە بە پێغەمبەرەکە مەکەی. کاتێکش دێتە سەر شاشە بەبێ وەڵا بە اعتیزار کات. ئێمە ڕازی نیمان هەر بە اعتیزارەکە. اعتزار خوي بو جرفاني خوي بلام داخكم او اين بيروزي اسلاما وكو خوي تطبيق ناكريت والا امانه لشريعتي بيروزي اسلام زورك لزانانا فرمون هر كسك جنيو بخوا وبيغمري خوا بدا كافر بيت اوي كوا جنيو بخوا داوا توبكي قبوله خوي غورا أي بخشيت بلام أوي ببيغمبري خواي داوا صلى الله عليه وسلم توبكي قبولا أجد توبة بكا بلام هربي بدري لملي چونك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لجيانا نية قردن خوتي في آزاكيت أو إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم پیاوێکی نابینا لەسەردەمی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خێزانێکی هەبوو خێزانەکەی دائیمە جنێوی بە پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه وسلم ئەم نابینایە موسڵمان بوو کاتێک شەو بوو کە بەیانی بوو بینیان ئافرەتەکە کوژراوە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هاتە ناو سەحابە فەرمووی کێم ئافرەتەی کوشتووە با خەبەرم پێ بداوە ئیلا خوای گەورە وەحی داگرێ پێ مەڵێ کێیە پیاوێکی نابینا هاتە ناو خەڵکەکە وتی یا ڕەسوڵ الله من کوشتومە ئەمە خێزانمە وتی بۆ کوشتوتە وتی لەبەر ئەوەی زۆر جنێوی بە تۆدا سوکایەتی بە ئیسلامە کرد زۆر نەسیحەت و ئامۆژگاریم کرد بەڵام فایدەی نەبوو هەتاکو شەوێک چەقۆکەم گرت دەستمە و خۆم دایەبانێ و دامە بەر چەقۆ کوشتم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی خوێنەکەی هەدەرە خوێنەکەی هەدەرە تەواو تۆڵەسەندنەوەی نییە کەواتە ئیعتیزاز بە دینەکەتان کەن براکانم شانازی بە ئیسلام بکەن هەبووە بۆ دەمە تەقێ و گاڵتەکردنی ڕێگاوبان لە غەزوەی تەبوک کاتێک کۆمەڵێ منافق هەروتیان ئەم ڕێگاوبانە زۆر درێژە چی بکەین دەیوتیان با هەنێ گاڵتەوگە بکەین بۆ خۆمان گاڵتەوگە بەکەیان چییە گاڵتەکردن و سوکایەتیکردن بە پێغەمبەری خوا و سەحابە قسەیان کرد بە پێغەمبەری خوا وتی ئەم سەحابە و ئەوەشی کە لەگەڵێتی واتە پێغەمبەری خوا و سەحابەکان ئەر خەریکی نان خواردنن و زیجان زلەکەن و زۆر جەبانن و زۆر ترسنۆکن ئەوە نەیان وت خوای پەروەردگار ئاياتی داگرت قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كاتي برسيارين لي بكرايا أيام دولايان بو قالتا مانبو ما بس ما راستي نبو. خوي تعالى فرمين لا تعتذروا عذر منه وباساو منه قد كفرتم بعد إيمانكم. إيوه كفر تانكر كافر بون لدواي أويك إيمان تان هنا كواتا زور خطر برا كلام. والله قالتا بالريش بكي كافر بيت، قالتا بالسواك بكي كافر بيت، قالتا بحجابي آفرتان كي كافر بيت. أوي دينا كمان برا كلام كواتا ئاگادار بین چاوکراوە بین نابێت سوکاتی بە دینەکەمان بکرێت. داواکەم لە خوای پەروەردگار هەر کەسێک گاڵتە بە دینەکەمانەکە یا ڕەبی خوایە سووک و ڕسوا و ڕەزیلی کە یا ڕەب العالەمین. داواکەم لە خوای پەروەردگار بەناو جوانەکانی و صفاتە بەرزەکان یا ڕەبی خوایە ڕەحممان لێ کەیت، یا ڕەبی خوایە بەختەوری دنیا و قیامەتمان کەی، یا ڕەبی خوایە لێتە پاڕینەوە بەناو جوانەکانت و بە صفاتە بەرزەکانت، یا ڕەبی خوایە دوژمنانی ئیسلام سەرشۆڕ و زەلیل کە یا ڕەب العالەمین، یا ڕەبی خوایە ئیسلام و مسلمانان سەرکەوێنی بەسەر دوژمنەکە یا ڕەب العالەمین. کۆمەڵی نەخۆشن داوای دوعای خێرەکەن، یا ڕەبی خوایە شفایان دەی، یا ڕەبی خوایە شفای و ڕەحمت بۆ نەخۆشەکانمان بنێری. ئامین ئامین والحمد لله رب العالمین. قوموا إلى صلاتكم. مسلمانە بەڕێزەکان، ئەوەی کە ئەیبینن لە حەوشەکە تعمیرێکمانەیە ئەسڵی بابەتەکەش سێ چوار هەفتە بەلێ ئێستا مسلمانێک ئەلەوێ نوێژێک لەو